Kitabu cha Isaya mrongo mihauna mwenga. Kukuluhira Misiri kakuna faida yoyosi. Shauri yao mataramkao kwenda malawavizi Misiri. Harama kuluhira farasi, makuluhira unji wa magarige farasi. Na hirika farasi. Kwa kalama na nguvu nyingi. Ila kama mlo la mwero Israeli edu kumala Bwana. Ela iya na hekima, andanonga hahendea mao. Kugaluza manenoge, andarungara kinyume cha nyumba ya hendea mai. Na zuluza oma visa wa hendea mai. Amisiri na anadamu tu na si mlungu. Farasao ni nyama na si roho bule. Wanande ogoloza mkono we, ya visa yanda kwala. Na ya vizwa yandagwa. Leo si ni mandagamika, hangwenga. Mana Bwana ananambira vivi. Here simba edungwa na simba rurumacho kurinda nyamazi mgwira. Na hatari sanje maifao kuheha naye. Kago halonzo lwao, hedu kuhondoso ni kululu zao. Ndo Bwana wa majesha ndijo tima. Ili apige viaziru za mrima wa Sayuni na kiirimachi. Here nyama wa mahaha burukacho zuluza kitunji iche. Ndishe Bwana wa majesha ndijo irinda Jerusalemu. Anda irinda na kuikombola. Anda ichinga na kuyokola. Muireni iye muriye muasi jomu. Hena Israeli. Mana siku hiyo kila mwanga wenu anda tuha vizukaje ja fedha na cha dhahabu. Arishe vitengeza kwa mikono yengwenye. Na kufiki muhende dhambi. Ndo ashuru mandalagwa kwa mshomba usiwa mdamu. Mshuru usiwa mdamu nda nonga. Mdachimbira na vijana hao. Mdahendesho kazi za lazima. Mwamba wao ndagwa kwa woga. Na bomu wao. Manda iricha bendera yao kwa wasiwasi. Anaamba vije ye Bwana. Ariye muhowe Sayuni. Na tanurie Yerusalemu.